Ya bimeze bite rero bantu banjye ubu ngubu ibintu ni uburyohe. Gera kuri website yitwa Agasobanuye 250.net niho ugiye kuzajya usanga filimi z'ubwenge. Ibyamamare nabigaruye Antonio Banderas kuri Triumve yibayise Cat Killer ndetse aracyari bingo. So was it like being a private investigator? Ese kuba private investigator bimera bite? Biba ari ka kazi ko kugenda ukicara hano amasaha n'amasaha kuzuye mirongo. Sounds perfect. Aho ndumva ari sawa ariko ngomba kukwereka uburyo business ikorwa. Ibyo byose turaza kubibonamo ni Cat Killer. She's a colleague of my friend. Uyu ni inshuti yanjye yapfuye Michael Tarini. I appoint you Cassie Holt, special investigator. Wowe ngwaye gukurikirana kino kirego. Investigator. Ngiye gukomeza gukora iperereza. Whatever they were looking for, I'm guessing they didn't. Ndabizi icyo bari gushakisha ntabwo bigeze bakibona. Byose turaza kubibonamo. Cat Killer. A hidden room. Not supposed to be any hidden rooms. Ariko bari bakubwiye ko hari icyumba cy'ibanga. Ntabwo cyakabaye gihari ariko. Like this in my life. Ntabwo nigeze mbona ibintu nk'ibi mu buzima bwanjye. Ati umuntu ukora ubushakashatsi cyangwa iperereza wamara amaje kugira icyo ageraho. Byose turaza kubibona. Cat Killer. Filime wayisanga ku Gasobanuye 250.net. Ni website wishyiraho abonoma y'amadolari 3 ku kwezi cyangwa amadolari 3 ku cyumweru. Usanga n'izindi filimi z'abasobanuzi bose. Ati imbaraga za Predator ni uburyo yihisha. Antonio Banderas yagarutse ni icyamamare mwarimo mukomboye. Byose turagenda tubibonamo. Cassie! I'm gonna kill you. Ndaza kukwica. Cat Killer. Agasobanuye 250.net niho uri buze kwisanga hamwe n'izindi nyinshi.